Pozdrav svima i dobrodošli u Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa, bez veze trošiš svoje vrijeme sa tim što radiš, ali bitno je da voliš to što radiš i da te to zanima i to je jedino što je nešto važi. Ovaj hejt koji ti cirkulira oko glave kao lešnar ne smije da te pokoleba i sputaje u daljem radu, nego treba da te koristi da otvrdneš i da od tebe napravi supermena u snimanju filmova. Nastavljamo sa pravljenjem vašeg kratkog filma. Za ovaj komad vam je potreban papir A4 formata, suha olovka, tanki flomaster, hemijska olovka. U nekim situacijama potreban vam je i pokerski čip, ali ne u ovoj situaciji. Prva stvar koju smo pričali je bila skript sa kojim počinjete vašu filmsku produkciju. Pogledajte tu epizodu, evo vam ovdje link za nju jer ne valja da gledate ovu ako tu niste sagledali. To vam je kao da hoćete odmah u drugi razred, a ni prvi niste krenuli. Dakle, ne trčite pred rudu, nemojte grlom u jagode, prvo skoči pa reci hop, kod drugom jamu kopa fizički radnik, ali ni to nema veze s ovim. Poenta je da pogledate prvu epizodu koja vas uči da napravite skript. Onda se vratite na ovo. Sada nastavljamo sa predprodukcijom kratkog filma i sljedeći korak je storyboard. Šta je storyboard, pitate se, a ja vam kažem ovako. To vam je ni manje ni više nego vizualiziranje vašeg skripta kojeg ste napravili. Dakle, ilustracije koje će vam te riječi iz skripta pretvoriti u slike, odnosno ono što vi želite da dokažete, odnosno pokažete u scenama koje pravite za film. Jednostavnije objašnjeno, da i vi možete shvatiti, storyboard sačinjavaju jednostavne skice koje opisuju ono što ćemo vidjeti na ekranu. Slikovit način da ti pokažeš kamermanu, glumcima, statistima te ostalim članovima produkcije šta ti želiš da prikažeš u scenama. Storyboardovi, ako mogu tako da englesku riječ propustim kroz šake naših padeža, je nešto što će vam uveliko olakšati i ubrzati produkciju. Ono da se ti kao režiser ne moraš igrati pantomime, mahati rukama, nogama, pupkom, kako bi objasnio glumcima kako i šta da odrade, kamermanu kako i šta da snimi i tako dalje i tako dalje. Storyboard će cijela ekipa pogledat i bit će im odmah jasno od koga se šta traži i šta je pisac htio da kaže. Kod crtanja storyboarda je najmanje važan umjetnički dojam. Što se tiče storyboarda, možete crtati i nogom. Najjednostavniji, najprimitivniji crtež važi isto kao i najbolji crtež. Dakle, bitna je poenta koju želite prenijeti ekipi koja vam pomaže da snimite film. A to je šta da se u sceni vidi u baš tom momentu. Storyboard možete napraviti i ovako, stavite pred vas skript koji ste napravili, uzmete komad papira ili otvorite Paint ili Photoshop i krenete u akciju. Iako to varira, način na koji ja pravim storyboard je sljedeći. Uzmem jedan A4 papir i krenem sa skiciranjem formata, odnosno okvira scene. Ja ću skicirati sve u formatu 16:9, što je istinski format filma. Želim da mi na A4 formatu budu po 3 scene, jedna u svakom redu. Želim da skice ne budu male kao poštanske markice jer je bitno da su jednostavne i jasne. Sa strane ću ostaviti prostor za pisanje ili pojašnjavanje nekih dodatnih stvari u sceni. To može biti koju tehniku snimanja da koristi kamerman, kakvo osvjetljenje želite u sceni i tako dalje i tako dalje. Svaka skica scene će imati ime kao što ćete ime dati scenama koje budete snimali. To može da bude jednostavno kao na primjer scena broj 1, scena broj 2, scena broj 1047, ne toliko, ali eto, to je poenta. U storyboardu skicirate samo najvažnije dijelove. Svaka scena bi trebala da ima bar po jednu skicu ili više ako mislite da je neke stvari bitno daljnije pojasniti. Evo par primjera kako da napravite skice scena u storyboardu. Skript koji koristim kao primjer počinje ovako. Close-up ruke koja baca čip za poker. Dakle, želim da nacrtam ruku u gro planu koja baca čip. Da ilustrujem pokrete ruke i da je svima jasno da želim da nacrtam ruku koja je u pokretu, ja se stružim ovim strelcama. Strelce ne određuju samo pokrete koje prave glumci, oni mogu da odrede i način snimanja. Ako želim da kamermanu objasnim kako da mi snimi scenu, to mogu raditi i na ovaj način. Dakle, nacrtam glumca u početnom frejmu i onda skiciram posljednji frame. Ako želim da ilustriram zoom kamere, onda nacrtam okvir na kojem scena završava, dakle zadnji frame. Tako nastavljam dok ne ilustriram kompletan skript. Eto, sad znate kako da napravite jednostavni storyboard za vaš film, muzički video spot, kakvu reklamu ili kratki film.
Isti principe, samo detaljnije koristit ćete za veće produkcije. U sljedećoj epizodi ću da vas naučim kako da napunite 4 litra vode u kanister koji je veličine kutije od šibica. Pozdrav svima i nemojte jest žut snijeg.